tariki 30 z'ukwezi kwa Nzeri ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022 nibwo hasomwe urubanza rw'umunyepolitike Edouard Bamporiki uyu yahoze ari minisitiri wungirije. Edouard Bamporiki urubanza rwe rwakurikiranwe na benshi bakarufata nk'iyobera kubera ko hari byinshi rusa n'urutandukanye n'izindi manza. Ari uburyo yafungiwe iwe mu rugo ariko akagira uburenganzira bwose bwo gukurikirana ibera hanze y'ubuzima bw'abafunzwe, kuba ubushinjacyaha kenshi hafi ya buri gihe niba atari buri gihe busaba ko umuntu atafungurwa ngo akurikiranwe ari hanze mu gihe abasha guhanishwa igihano cy'igifungo kiri hejuru y'imyaka 2 ku byaha akurikiranyweho, we ibyaha bye bikaba byarabasha guhanishwa imyaka myinshi, ariko urukiko rukaba rutarigeze rusaba ko yafungwa by'agateganyo. Urubanza rwe rwongera kwiyobera mu kuba ubwo yitabaga urukiko yaraje mu modokari ya leta mu gihe nta kigo cya leta cyari kizwi akorera. Urubanza rwe rugakomeza kuba iyobera mu gihe yagera ku rukiko akaba yarakoze ibishoboka byose ngo ye kugaragara, kandi bikaba byagaragaraga ko bwa mbere ubwo yahageraga asa n'uwifashwamo n'inzego zinyuranye cyangwa abantu banyuranye kugira ngo atagaragara, nubwo hari ababashije gufata amafoto ye makeya asohoka yinjira mu modokari. Kuba urubanza rwe mu gihe abandi bakatiwe bafungwa iyo batahise bajurira hagakurikizwa icyemezo cy'urukiko kiba kigezweho muri uwo mwanya, ariko we bikaba atari ko byagenze. Ibi byose byatumye urubanza rwe rukomeza kwitwiyobera. Si uko twe nk'itangazamakuru tuvuga ngo yaroroherejwe cyangwa se ntiyakaniwe nk'abandi, ahubwo turi gusubiramo bimwe mu bivugwa hanze aha. Iyo abantu bavuga bati urubanza rwa Bamporiki Edouard ni urubanza yobera ndetse amategeko akurikizwa mu rubanza rwe ahabanye n'amategeko akurikizwa mu manza za benshi, cyangwa se igipimo cy'uburemere bw'ibihano abasha guhabwa itandukanye nuko abandi babigenzerezwa bamwe na bamwe, cyangwa se hakaba hari ubundi buryo cyangwa indi mboni ikoreshwa mu kureba uko imanza z'abanyapolitike zicibwa n'inkiko. Ese koko abantu bose bareshya imbere y'amategeko? Ese koko abantu bose babasha gukurikiranwa kimwe imbere y'amategeko? Ni ikibazo kibajijwe na benshi nyuma yo gukurikirana urubanza rwa Honorable Bamporiki Edouard. Mu gusoma urubanza rwe uyu munsi yakatiwe igifungo cy'imyaka 4 bitandukanye n'ikivuzo cy'ubushinjacyaha bwamusabiraga gukatirwa imyaka 20. Si ibyo gusa kandi ubushinjacyaha bwamusabiraga kuba yacibwa ihazabu y'amafaranga miliyoni 200 y'amanyarwanda, ariko urukiko rwo rukaba rwamuhanishije gucibwa ihazabu ingana na miliyoni 50 z'amafaranga y'amanyarwanda. Byari byifashe mu rukiko, Radio BBC na VOA zari zihari. Tuje mu Rwanda aho sentare nkuru ya Nyarugenge yahanishije Bamporiki Edouard yahoze ari umunyamabanga wa leta ashinzwe umuco igihano c'umunyororo w'imyaka 4 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 60 inyuma yo kwagirwa n'icaha gifitanye isano na ruswa no gukoresha umwanya afise mu nyungu ziwe bwite. Mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka niho Perezida Paul Kagame yahagaritse ku murimo wiwe Edouard Bamporiki. Mu rubanza rwiwe yari yaburanye yemera ibyaha kandi asaba imbabazi. Afise iminsi 30 kugira ngo ashobore kunguruza kuri ico cembezo ca sentare. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucana yakurikiranye isomwa ry'urubanza adutegurira inkuru ikurikira. Umucamanza yavuze ko Bamporiki Edouard ahamwa n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyo gukoresha umwanya afite mu nyungu ze bwite. Mu cyumweru gishize umushinjacyaha yamureze ko yakiriye indonke y'amafaranga yahawe n'umucuruzi Gatete Norbert ubwo yari amaze gusaba umujyi wa Kigali kumufasha gufungura uruganda rwe rw'inzoga rwafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. Yavuze ko bwana Bamporiki yahawe amafaranga miliyoni 5 zirimo 3 ze n'ebyiri zagombaga guhabwa umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali. Umushinjacyaha kandi yari yamureze gufasha uwo mucuruzi gufunguza umugore we wari wafunzwe. Nyuma Bamporiki ahabwa ishimwe ry'amafaranga miliyoni 10. Bamporiki yavuze ko atigeze agambirira kwaka ruswa, ko icyo yakoze ari uguhuza uwo mucuruzi n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, kandi ko amafaranga yahawe yarayo kumushimira kubw'ubufasha yari yemereye uwo muryango. Umucamanza yavuze ko uretse umwanya w'icyubahiro n'igitinyiro Bamporiki yarimo, nta n'umukozi uwo ari we wese wa leta wemerewe kwakira indonke
cyangwa ishimwe risimbuzwa ubufasha yahaye umuturage. Avuga ko ibyaha bimuhama amukatira igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 60. Mbere umushinjacyaha yari yamusabiye igifungo cy'imyaka 20 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 200. Umucamanza kandi yavuze ko urukiko rwatanze igihano gito ngo kuko uregwa atagoye urukiko kandi ko yemeye ibyaha akanasaba imbabazi. Bamporiki n'umwunganira Metre Habyarimana Jean Baptiste bari basabye ko nubwo bahabwa igihano ariko cyasubikwa. Umucamanza yanze gusubika icyo gihano. Mu magambo ye yagize ati, nyuma yo kubona ko icyo cyaha cyakozwe n'umuyobozi ufite ukujijukirwa guhagije ushinzwe Minisiteri y'Umuco ishinzwe kubungabunga umuco nyarwanda w'ubupfura, umuyobozi usanzwe uzi kirazira na kikaziririzwa, rusanga gusubika icyo gihano nta somo ryaba ritanzwe cyane ku muntu wabaye umuyobozi nka Bamporiki Edouard. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo Perezida Paul Kagame yahagaritse ku mirimo ye Edouard Bamporiki. Kuva icyo gihe kugeza ubu akaba afungiwe mu rugo. Afite iminsi 30 yo kujurira igihano yahawe. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali rwahamije Edouard Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco icyaha cya ruswa, rumukatira gufungwa imyaka 4 no gutanga ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 60. Eric Bagiruwubusa yakurikiranye isomwa ry'uru rubanza. Byafashe iminota itari munsi ya 30 Perezida w'Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asoma icyemezo ku rubanza rwa Bwana Edouard Bamporiki ku byaha burana n'ubushinjacyaha. Yaba Bamporiki abamwunganira mu mategeko n'ubushinjacyaha nta ruhande na rumwe rwari mu rukiko. Mu miburanire ubushinjacyaha bwavuze ko Bamporiki yemera ko yakiriye indonke ariko we akabyita amashimwe. Nyuma y'isesengura rishingiye ku ngingo z'amategeko, umucamanza Bwana Adolphe Udahemuka yavuze ko Bamporiki nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco atari mu nzego zifata ibyemezo muri Minisiteri y'Ubucuruzi, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, mu bashinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza ububasha Bamporiki yaba yarakoresheje mu ifungwa n'ifungurwa ry'uruganda rukora inzoga rwa Norbert Gatera na bagenzi be. Yavuze ko icyo Bamporiki yakoze ari uguhemukira inshuti ye akayikuraho umutungo wayo akoresheje iterabwoba. Yavuze ko na mbere y'urubanza Bamporiki yanditse ibaruwa yemera ko yakiriye ingezantonke ya Gatera amwizeza ko azamukorera ubuvugizi. Umucamanza yavuze ko asanga Bamporiki ahamwa n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe amayeri. Yashingiye ku zindi manza zaciwe mu nkiko z'u Rwanda ku ngingo yo kumenya niba hari amafaranga y'indonke yafatiriwe mu biganza cyangwa mu mifuka bya Bamporiki. Urukiko rwavuze ko yatanze amabwiriza yo kuyatera imirwi. Miliyoni 2 bazisanze mu modoka ya Vice Meya w'umujyi wa Kigali Merari Mpabwa n'amaguru, andagera kuri miliyoni 3 ayabitse umukozi wa Hotel Grand Legacy. Mu magambo y'umucamanza avuga ko ibyo nta mpaka bitera kuko bigaragaza nta nkomyi ko ayo mafaranga yari mu bubasha bwa Bamporiki nubwo batayamufatanye kuko ariwe wagenaga irengero ryayo. Ku mafaranga miliyoni 2 yiswe inzoga ya Mpabwa n'amaguru, urukiko rwavuze ko bidakwiye gutera urujijo kuko kwakira indonke bikoranwa amayeri yatuma badafatirwa mu cyuho. Rwavuze ko ahenshi mu nzego ruswa ihabwa izina ry'umuti w'ikaramu. Ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite, umucamanza yavuze ko Bamporiki ibyo yabikoze byose yitwaje ko yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Yavuze ko mu 2021 yafunguje Anita Urayeneza ari wari umugore wa Gatera bakamuha miliyoni 10 z'amafaranga kandi ko uwo mugore yarakurikiranyweho ibyaha byo gutanga ruswa. Nubwo Bamporiki avuga ko ibyo byose byari amashimwe ku buvugizi yakoreraga umuryango wa Gatera, umucamanza yavuze ko umukozi wese wa leta cyangwa undi muntu ukora ikibujijwe n'itegeko abakoze icyaha. Yavuze ko Bamporiki yarazi neza ko bibujijwe kwakira impano nk'umuyobozi. Umucamanza yavuze ko naho Bamporiki yabwiye Gatera ko agiye kumuvuganira ngo umugore we abone ubutabera. Yemeje ko yasabaga ko afungurwa byanze bikunze kabone nubwo yaba ari umunyacyaha. Yanzuye ko Bamporiki yakoresheje igitinyiro cye yiruka ku nzego agamije kurekuza uwari ukurikiranyweho icyaha kugira ngo bamuhe amafaranga. Ku cyaha cya mbere urukiko rwavuze ko Bamporiki yakoresheje imyanya y'icyubahiro yarimo atwara imitungo y'abandi mu buriganya. Ibi ni nabyo byamusunikiye gukora icyaha cya kabiri cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Umucamanza yavuze ko kwemera cyaha kwa Bamporiki kwafashwe nk'impamvu nyoroshya cyaha kuko icyo yanyuranyagaho n'ubushinjacyaha ari inyito y'icyaha cya mbere. Umucamanza yavuze ko Bamporiki yakoze ibyaha bigize impurane mbonezamugambi.
mu kumugabanyiriza ibihano urukiko rwahanishije Bamporiki igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga y'amanyarwanda. Yari yasabiwe imyaka 20 na miliyoni 200 ku ngingo yo kumusubikira ibihano. Umucamanza yashimangiye ko Bamporiki nk'umuntu wari umutegetsi uzi ubwenge muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco azi indangagaciro na kirazira kumusubikira ibihano nta somo byabitanga. Bamporiki wari umaze igihe afungiwe mu rugo ari muri bake mu bategetsi bahawe ayo mahirwe byongeye ku cyaha cya ruswa u Rwanda ruvuga ko rutazigera rwihanganiye. Aracyafite iminsi 30 yo kujira ibihano yahawe cyangwa kubyemera uko biri. Twahamagaye nyir'ubwite ku murongo wa telefone tugamije kumenya uko yakiriye ibihano n'icyo agiye gukurikizaho ntiyatwitaba. Bamporiki ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ye. Umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwijwe rya Amerika ko Bamporiki ataramuha uburenganzira bwo kugira icyo atangaza ku cyemezo cy'umucamanza bityo ko ntacyo yarenzaho. Bamporiki w'imyaka 39 y'amavuko avuga ko yinjiye mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'2000 afite ibiceri 300 by'amafaranga. Avuga ko yatangiriye ku mirimo iciriritse irimo gucukura imisarani. Nyuma y'urwo rugendo Bamporiki mu minsi yashize akiri minisitiri yatangaje ko yari amaze kuzuza miliyari y'amafaranga. Tuzakomeza gukurikirana ibijyanye n'uru rubanza. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Hejuru y'ibi byose abantu bakibaza bati ese ubundi nubwo akatiwe azafungwa, ese niyo yahamwe n'icyaha azafungwa cyangwa azakomeza gukoreshwa amategeko yandi atagagarira buri wese atuma kuri bamwe hakoreshwa izindi nzira zitari izikoreshwa kuri benshi cyangwa bose Nitwaje ko ashobora gufungisha uruganda rwa Gatera Norbert kubera ikibazo bari baziranyeho cyo kuba yarwubatse atujuje ibisabwa. Ashingiye rero kuri ibyo bibazo uruganda rwari rufite, akaba yaratse Gatera Norbert indonke ya miliyoni 10 batamutangaho amakuru uruganda rugafungwa. Nyuma rero yuko abonye amafaranga atayahawe, Bamporiki Edouard nanone agendeye ku mwanya w'umurimo yari arimo yitwaje ko ashobora kuvuganira Gatera Norbert ibikorwa bye by'ubucuruzi bigafungurwa. Muri urwo rwego yakiriye ziriya miliyoni 5 zavuzwe haruguru. Ubushinjacyaha bukaba bugiye kugaragaza ibimenyetso by'ubushake bwo gukora icyaha cyo kwaka no kwakira indonke. Hari ukuba Bamporiki Edouard amaze kubona ko Gatera Norbert atamuhaye indonke ya miliyoni 10 nk'uko yari yazimusabye kugira atamutangaho amakuru, bizinesi igafungwa. Yarihutiye gutanga amakuru ya Visi Meya w'Umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire, uruganda rwa Gatera rugafungwa nk'uko bigaragazwa n'ibaruwa yo kuwa 28 z'ukwezi kwa 4 2022, ibaruwa ifunga ibikorwa bye, ndetse ibi bikaba binemezwa na Bamporiki mu ibazwa rye. Ubugenzacyaha byo ku itariki 5 z'ukwa 5 2022, aho ku gisubizo cya 4 yemera ko ariwe watanze amakuru y'uruganda rwa Gatera Norbert. Nyakubahwa Perezida, ibyo twakomeza ibimenyetso. Ikindi kimenyetso ubushinjacyaha bushingiraho
ni inyandikomvugo ya Bamporiki Edouard yo kuwa 20/7/2022 mu bushinjacyaha ku gisubizo cya kabiri, aho ubushinjacyaha bugaragaza ko yitwaje umwanya w'ubuyobozi yari arimo, yahamagaye visi meya abwa n'amaguru amusaba ko bahurira kuri hoteli, amubwira ko ikibahuje ari kugira ngo agire inama gatera na Shema bafatanyije bizinesi. Hari kandi ibaruwa yo kuwa 20/4 muri uyu mwaka ya Gatera Norbert yandikira ubugenzacyaha agaragaza akarengane akorerwa n'umuyobozi mu nzego za leta Bamporiki Edouard. Iyi baruwa ikaba igaragaza ko yamusabye ruswa ya miliyoni 10 amukangisha ko azafungisha bizinesi ze. Iyi baruwa rero ikaba ishimangirwa mu rwandiko rw'umujyi wa Kigali rwo ku itariki ya 28/4/2022 ihagarika ibikorwa bya Norbert. Ikindi kimenyetso ubushinjacyaha bushingiraho, hari imvugo ya Bamporiki Edouard yo ku itariki 5/5/2022 ku gisubizo cya kane ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha, aho yivugira ko ariwe watanze amakuru ndetse n'uwo yahaye amakuru visi meya akaza kumubwira ko ibyo bikorwa koko byafunzwe. Hari kandi imvugo yo ku itariki 5/5/2022 ku kibazo cya 6 nanone mu bugenzacyaha, aho yivugira ko Norbert yamubwiye ko amuhuje na visi meya akamufungurira uruganda yajya akora nawe inyungu ikamugeraho kuko baba babaye inshuti, ndetse muri iri bazwa rye ni naho bumvikaniye ziriya miliyoni 5 kugira ngo amufashe amufungurize uruganda. Iyi mvugo rero ye ikaba igaragaza ko nta cyamutunguye kuri miliyoni 5 yahawe nk'indonke, ari ikintu cyari cyumvikanyweho na mbere. Ikindi kimenyetso ubushinjacyaha bushingiraho ni ukuba Bamporiki Edouard nk'umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yari azi neza ko amakuru ahaye visi meya agomba guhita ashyirwa mu bikorwa.